Vendedor sira mercado phone Manlewana lahetan rendimento tambah laia prazen ba comprador sira. Antes ne governo e secretário de Estado assunto toponimia na organização urbana, serviço mútuo com gestão mercado município dili, muda ona vendedor sira nebe ocupa espaço público e capital dili, pode batau e mercado fong Manlewana, pode halau atividade de negócio, mas be mercado fong ne vendedor sira lahetan rendimento, tambah laia parazen ba comprador sira. Vendedor Eugenia Monteiro Hateten, cada loron sira hetan rendimento kikliu, tamane governo persija kiria parazen, nune comprador sira bele estaciona horisosa sirne sasan. Paling loron ida sorti liuba mane. Be será $2 o $3. Selane 50 sen kuarter loron ida. Tambah karita serne mai mas para hansane helit para dalam rumah takametin deu tu lolos nene emang atur nene karita para ihak laran mas labele. Agora mai takau te amne keos oin serne emang atu husine be mat hola emang la iha. Nunemos vendedor Mateus de Deus ateten, o problema né dificulta tebe sernia atividade, tambane governo persija cria estacionamento e mercado fong né. Ia né ame fan mai be quando careta la tama mai mais ou menos bele to $10 resin mas careta tama mai tama careta mai para ti hoi kuin sama ami ne be permanente hene cerita te ami mai kutu antau yang mai husine bantu holam nia laiha antau careta mai husi distrito selu mai fante hoi ne ba ami san malam hazar mamsir hare rasik Are rasikne tamba ami di hande di angkata kareta serna mai pane para hene pati ia lara ne mai ne kareta ne holania ne para sasane bel hol hutu mas kareta mai lai hai amira turije ne para tu bele aturija kareta serne lai kareta mai para birude mai sera hatung pan langsung ia estrada ka ia mercado lara ne pan langsung de anta uinsam kami bele moris sim ami ha mercado ne ami hanisa sosa modo fan modo mai be se emma sosa bela to $5 bale temba se emma la sosa iha $5 mai karai pe hira makami atu sosa faliba foba atu holahan holahime mai be osan la to wisa ami hotan la barik barak sosa modo hanisane dala rumah mala sosa ami bela soa basampa maran maka hanisa dadang mau sira hareba 6 lele pele 6 lele maran bele maran ne ami sosa sediak mai hola $10 baleten sela la dia kami sosa $5 mai de karai. Tuirdado susi gestão mercado município dili ne BGM acessa dadang ne vendedor atus ida resin makalau atividade negócio e mercado fong ne João Bosco Dias Domingos Bere GMN.